Maya pa bengi po kaya katamungan, pagmasusyan tayo po ngening solemnidad ng Maria, Indu ng Diyos. Pakiabet ala po king kaya katang kapag masusyan king Santa Misa ring makatuking intensyones, para king kapasalamatan da ring makatuki, LGBTQ, All Mandated Organization, Del Capis and Family, Seni David and Family, Ronnie and Lucia, Kerubin and Family, Noel Maspat and Family, Mr. and Mrs. Marlon and Rose Garcia, Texon Family, Solatorio Family, Tanweco Family, Timbang Family, Ray and Aida Calaguas and Family, Gojol Family, John Wayne Hemino and Family, Oscar Galardo and Family, Noli and Joanne David and Family, Mr. and Mrs. June and Nida Cabrera, Richard and Chona Yumul, Nympha Agapito Ong. Para king kapasalamatan king Aldoning Kebaitan dari Adorasyon Gagi, Francis and Angie Salvador, para king malagwang kapaldanan ng Ethan Calix Between, para king kaladwa daring makatuki, Jose Roman Sr. and Jr., Antonio Iluminada, Juanita and Alejandra, Enrique Eric and Esusa Capis, Rudy David, Bernardo Garcia, Federico and Adelaida Garcia, Maximiano and Anita Cortez, Narciso Evangelista Sr., Chubaldo and Vicenta Hudilla, Reina Eileen Calaguas, Alberto Miklat Sr. and Jr., Alejandro and Natividad Maspat, Romy, Elsie and Randy, Guillermo and Gloria Bondok, Edna Magat, Andrico David Sr., Leonila Emmanuel Salaber Jr., Francis Salonga, Jimmy Taylor, Marciano and Marciana Tabangkura, Ricardo Benito Urbano, Patrocinia Salvador, Alicent Jada David Solatre, at din sa Blang Kaladwa king Purgatorio. Talakad tamo po at makyabi ikanta ing dalita pamuklat.
Kilagyoning igpam, poing anak, ang poing banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginuta ng Yesu Kristo ating lugod na ning Diyos. Ating pamigagom king banal na Espiritu, parati ang manatili kay kayungan. At keka ang timurin. Iti po yung selebrasyon na ning solemnidad ning pangaindo ning kikatamong Birhen Maria. Ya, tune ning indu ning Diyos. Uling iti ing sinabi ning anghel kaya, mapalad ka Maria, uling ibuktot me, ing metong anak, iti ing anak na nakatas-katasan a Diyos. Kaya iya metong yang Theotokos o metong yang ima na migdala king Diyos, king sepo po nana. Si Shantala, ring atang kasalanan, dalong lalag itang pinandit, na itamo etaya buring idala, ing ginutang Yesu Kristo, king pangatao tamo, bilang kayang anak at bilang kayang kapatid. Si Shantala ng atang kasalanan, batang maging karapat-dapat, magmasusi kaniting banal ay Eucharistia. Ginoo anak ning Dios, mibait king Birhen Maria, ikang meging kapatad mi, Ginoo pakalulu. Gino, pakalulu. Kristo anak ning tao, ikang makibalo ang pong makaintindi, king kainan mi, Kristo pakalulu. Kristo, pakalulu. Ginoo pangani ng anak ning ikpa, ikang gagawa kaya kami, metong mong pamilya, Ginoo pakalulu. Gino, pakalulu. King Diyos, sa may payang tutu pakalulwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Excelsis Deo, Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Excelsis Deo, Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Kasalanan ninyato, kapaulan kami. Ikang nilalako, kasalanan ninyato. Oh
Esteo. Bukod ding banal, ikang bukod ding Ginoo, ikang bukod katas-katasan, Jesucristo, kumbingbang Spiritong banal, bigaya ng Diyos Ipa. Amen. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos ay kami, king kapamilataning banal ng pangainduning Nuwana Birhen Maria, birian mong pigkalup king meto ketawaning kalaw ning bialanganga, kamtan mineman sanay masikanang pamamilatan ning Birhen Maria, nginiking kapamilatana mi pa, subali niyang kaming tanggap king mismong panibataning biyemi. Yesu Kristo ng anak mo ang pong ginumi, ang mabibiyang mong magari kambe mo. King kami tunganing banal Espiritu Diyos manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ding bilang. Nga naning Ginoo kang Moises, sabyan mo kang Aaron at karing anak ng lalaki, king ini ing sabyando, neng babiere ing bendisyon karing memalena ning Israel. Panwanan ako sana ning Ginoo at ingatan. Aslaga na kayo sana ning Ginoo, king ganakana at maging malam kayo. Kaya, manano na sanang lingapa na kayo ning Ginoo at pagkaluban kapayapan. Makanyanding sambitlan, ing lagyuko karing memalena ning Israel at panwanan ko lang. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. O Diyos, lunusan mo kami at bendisyonan. Aslagan mo kaya sana, king lupa mong malam. Ban ing meto si kluban, abalo na ing kekang kaburian, at ing pagkalub mo kaligtasan.
Lubustan mo lang bansa, tumulalo at dalit masaya. Uling alang pamangabiran, ingkekang kayatulan, karing sablang balayan, at kekalang patnubayan. Manano na sanang ding tao, O Diyos, ika ingkarelang purian, ika sana ing puriana ning meto sikluban. Pepanwana nakatamungan ning Diyos, sana igalang det pitakutan, nukarin man. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao, Galacia. Inyang miras ing mituldong panahon, tinubod nening Diyos ing kayang anak. Mi bait siya king metong ababay, at mi biyebyeyo lalam ng upaya, ning batas daring Hudyo, panalang ayat busan detang atsu king sakop na ning batas. Bang malyari tamong maging anak na ning Diyos. Anting katunayan, king ikayupin, anak na kayo, tinubod ne ning Diyos, ing espiritu na, ning kayang anak, karing puso tamo. Ing espiritong mamaus masikan, tatang, kanakong tatang. Uli na niti, anak na kayo ning Diyos, kayo alipan, at nung ing Diyos, gawa na kayong anak na, ibyena kaya kayo ing sablang mga intulid, karing kayang anak. Ing amano, ing Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalantaya po ing mayap a balita. Kanitang minuno, migsalitaya ing Diyos, karing kaya katamong pipumpunan, kapamilatan daring propeto. Ngeni, magsalitaya kaya katamo, kapamilatan ning kayang anak. Hinggino manatiliya ke kayo, ke kanti mo rin. Pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Gaya ke Ginoo. Inya marapal lang binta karing
at ikit day karin i Maria, Yose, ating bingot ang makakera aking lalabangan. Inya nga tangalanda ita, pemalitareng sablang dimdamda, tungkol king anak, ding sablang may karamdam, may nga pamulalala, kitang belita rakarela, ding pastul. I Maria, pintinda na iting sabla, pi bula-bulaya na king puso na. Meko nala kanita reng pastul, piligayande at pupurian ng Diyos king sablang dimdam ang pongtengalanda. Yang ya ing sinabi na karela ng anghel, kalabas ning parumingo, inyang miras ning aldo ning masircumcision niya ing bingot, pe malagwan ding Jesus. Ing lagyong binyena kaya ning anghel, bayo ya pa mi pangagli. Ing maya pabalita ning Ginoo, papurian ke kao Kristo. May pabengi po kay kayungan, at ngayon do po ngay itampo at itapa po king panahon na ning Kapaskuan. Kaya burida ko pong i-greet, Merry Christmas! Okay, greet you naman din, siping you, Merry Christmas! Titapa po king octave of Christmas, or the 8th day of the octave of Christmas. At makapalubya po yung kakatang masanting ang selebrasyon ngeni, at naning selebrasyon na iti. Kaya tayo mo po pag-celebran ing bayong banwa, lune pag-celebran tayo ing solemnidad ng Maria, ing indu na ning Diyos. Kaya po, i Maria, delane king sepo puna na ing kakatamong talapagligtas at iyang mengabos kay katamo. Kaya po, Happy New Year kay kayungan. Kita pa pong 3 hours, bataya pong lakwan ng 2025, at itamo po marapta na ng 2026. Excited kayo ngayong New Year? Okay, sana excited tangan. Sana iti metong yang bayong biye, bayong oportunidad, bayong pangatao, at itong po kay katamo. The God-bearer, Theotokos. Ita mo po, Pachemi, bayong banwa. Ita mo, burita mo, umpisan tayo iti kingusto. O, burita mo iti, umpisan tayo iti king mayap. Kaya po, puwata pong darataging bayong banwa, yung kakatamo pong parating, greetings king bawat metong, have a prosperous New Year. Mika masaplala tasanang bayong banwa. Kaya po itamo bilang metong nga Pilipino, patse bayong banwa karakalta tradisyon ni. Atino rendeng papamakbong. Siguradong po tambingi kanyan, po tang magbayo ng banwa, karakala firecrackers ay itamo, akit tamo. Aliwa mo po ita. Reta pong tradisyon, mga bitamong liwaliwang prutas ang mga bilog kareng kay katang lamesa. Pilala kasi? Kila 13? O, reta pong tradisyon tang areta. Kalwa mo po ita, karakal pong pamanga na sa sadya. O, ninong miglitsyon kaya kayo ngayon eh. Pateir ko dinan. Alaki man pang Noche Buena, o yan nalaki manabebal eh. Matutod na kamana mong gagamusan minalakan niyan ding at siyan mi. Alaki arugong pamangan. O, potabi sa akong mami eh. O, laki manabebal eh. O, nano pa? Alang kamatay na pansit. Alang kamatay na spaghetti. Bangkanita, kumabata biye. At syempre, bangkanita, itamo, may kapit-kapit siyang pamilya. Mama ko yung kalami. Mga lami ko pa. Alino ko watay eh. May Newman ko pa. Kaya po,
Dening baging areti ding mawawala. Deng aliwa, ating makasulod polka dots. Kutsa maka polka dots siya, oh. Oh, imako kanita, itang kayang duster, a polka dots, luluwalyaitan ng bayong banwa. Bakit? Kasi rin polka dots, pero yung sabihan kanureti, magdala lang pera. O tenamo stripes ne, bangkanita rin perang datang elabarya, lunedeti, papilla. At nano pa po, retang pandak, retang vertically challenge, ne? Lundag ko kanong makatatlo, bangkanita dagol na koman, ne? Karakaltamo po, gagawan at tradisyon. Karakaltamo po, gagawan at pampaswerte king kikatamong biye. Bakit? Ote tayo kaya lawe ni Maria bilang meto nga Hindu na ning Diyos. Bakit siya ingindu ning Diyos? Uling ketang amanong Theotokos. At nanamburi ng sabihan ng Theotokos, iti po metong yang Gregong salita. Ating buri ng sabihan, God-bearer. Ya po, ing magdalang Diyos. Magdalang Diyos, king kayang sepupunan. Bakit? Kasi anyang mi katawin niyang tao yung ginutang niya sa Kristo, niya kabudlin to, bala mo kabuti. Lunay iti dinala niyang meto nga proseso ning tao. Dinala niya king pangabuktot na ning meto nga babayi. At mi panganakya king meto nga babayi. At nino iti, yapi ning Birhen Maria. Nya po rin nga liwang sekta, era po rin tanggapan iti. Ne? O, agyang balik-balik taran may biye, reng tao, yan naman kabudlin to mo eh. Yan naman singo. Dadalan la, king meto nga proseso, naibuktot niya ning babae timi panganakya. Kaya yung pagkatawa ng tao ning ginutang Yesu Kristo, ing kayang incarnation, ing Diyos, ginamit siyang meto nga ima, bang ibait ni ing kayakatang talapat at bus, at siya piniti, i Maria. At sinabi niya pa iti ning anghel, king annunciation, anong sinabi na, ika kumaglika, at idalami king kekang sepupunan, ing metong nga nakalalaki, at yapin niya, ing maging anak na ning Diyos, kakatas-katasan. Niya karampatan mong iningaldo nga iti, pagselebran tayo ining solemnidad iti, Mary, Mother of God, uling ya, ing tune God-bearer, ya ing tune magdalang Diyos kay katamo. Ngayon po kayang bayong banwa, bakit itamo ang gata na mo waring manton swerte? O teta kaya mantun grasya kalupa ng Maria. Nang importanteng swerte, ing swerte, suntok sa buwan. At ang Aliyah. For example, ikayong tatayang wedding keti. Palayo, tinaya kayong wedding, sigurado kayo bot. Ing Michael. Na, alaswerte yata mo. Pero patse grasya na ning Diyos, iti laganap. Iti, blessing ay bibigyan na ning Ginu. Kaya kasanting na nung ita mo mismo, umpisan tayong bayong banwa, aliwa ka rin pampaswerte, umpisan tayong banwa, king grasya na ning Diyos, kalupa ng Maria, na delane ing kayang anak niya ausan tayang God-bearer. At makanano tayong umpisan ng banwa, mumuna, impisan tayo ing banwa by oration and not by superstition. Namburin ng sabihan ng orasyon. Iti po, iba siya king Latin na salita. Orat. At nanong ba rin ang sabihan ng orat? To pray. Naita mo po, king Kapampangan o Tagalog, at intang salitang
orasyon. Orasyon. Potang mag-orasyon kayo na anong gawan nyo? Pangadi. Ne? Umpisan tayong banwa king pangadi at taliwa ka rin kay katamong superstitious belief. At nalo rin kay katamong superstitious belief, siguradong magpamakbong kayong labentador. Pota, yung labentador, apamakbong yu. Iti magdalaya pang disgrasya kay kayo Maputot ko gamat. O kaya po, sangkanan ng kasilab na ning pibale-bale. O kaya po, mi karong kayong lung allergies. Uling king asok kadadala na, nining labentador IT. Bakit ito tayo, umpisa ng banwa, king kataymikan, king kapayapan, king pamangadi, kaya bena ning Ginoo. Kasakasanting na po ning kikatang mo munang pamamasa, king libro na ning bilang. Bakit? Kasi ing Diyos, inutos ni Moises nga ning Diyos kang Moises, sabyan mo na kang Aaron nga na, antikaniti nung makanano ng bendisyonan deng anak na ning Israel. Kaya nga nang sinabi ning Ginoo, kaniting kayang panalangin nga na, Ing panwana na kayo at ingatan. Ing aslaga na kayo sana king lupa na at pagkaluban king grasya na. Ing pakit ne sana kay kayong lupa na at dana na kayong kapayapan. Kasanting apanalangin na umpisan tayo ing bayong banwa. Actually po, iti po gewaring kanta nung atatandaanan niya po itang, The Lord bless and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. Kasanting kantahan Kasanting panalangin. O tayo gamitan ng panalangin na iti. Ngayon kabengyan na iti. Bayo ko magnetyo buena. Mitipong kayong pamilya. At impong tata, ing head of the family, tipunan ng pamilya. At i-bless na labalang metong ding membro. Na ing Diyos sana, panwana nakatangan. Pakit na ing lupa na kikatamo, at di na nakatang kapayapan. Kesa aking magkangye ka, kesa aking magpamakbong ka, kesa aking magturutot ka. Tahimik, manalangin, payapa, oration, and not by superstition. Second, bangkanita, umpisa tayo ining banwang iti, by gratitude, not by bad attitude. Kapasalamatan kesa ketang matsurang pamanugali. Kaya po, ngayon bayong banwa, lapang buisit lapang makasimangot, alapang nega. Good attitude by means of our gratitude. Magpasalamat tamo king Diyos. Agyang pong itamo ngining 2020, binalantang kapag subukan, lalong-lalong kapag subukan ng bansa tamo. Ing ekonomiya tamo, uling pong dengdakal kapanakawan, king pong gobyerno. Dakal pong may sira negosyo, dakal pong may nakapanintunan, ating kanong may niyarang kumpanya ni King Clark, balo pilan la rin mila ko obra. More than 500 garment factory may niyara. Kaya po panalangin tamo, kining malilyaring itiking bansa tamo, magdalang dakalakasiran. Then kahit ang isip-isipan mo, yapin itang,
Nano kayang malyari kay katamo ngining 2026? Nyaning kayo tamo po instead of gratitude, magdala iting bad attitude kay katamo. Kaya po kasanting na po ng kay katang kadwang pamamasa. Kay katang kadwang pamamasa, metong yang sulat of assurance. Bakit metong yang sulat ng assurance? Ba't kang San Pablo? Kasi sabihan na kay katamo, gewa na katangan anak na ning Diyos. At iya tenam ne kay katamo ing espiritu ning Diyos. Nya itamo awsan tayang tatang, kanakong tatang. E nakatamo alipan, nung itamo, tunay nakatamong anak ning Diyos. Kaya nung lalawin tayo, itang realidad na sabihan na kay katamong San Pablo, gewa na katamong anak na ning Diyos. Tenam ne kareng puso tamo ing kayang banal na espiritu. Ikayo po panandaman niya pa yung banal na espiritu king Bieyo. Opo, tayong body spirit na, ing manok nangang kay kayo. Aliwana yung Holy Spirit. Bali po, nadadala na kay katamo ng Holy Spirit, inspiration. Ma-inspired ka pa king Bieyo mo. Ne? Susundo mo pa yung pag-asa. Susundo mo pa yung kapanayan. Susundo mo pa yung kang kapanwalan king Diyos. Kaya, umpisan tayong banwa, kapamilatanan ng gratitude and not by bad attitude. Katlo, bang kanita, kita mo po, umpisan tayong banwa, start the year with aspiration. Not by apprehension. Nano itang aspiration? Pretang kaya katamong sa sambitlan, pag-asa pa king Bie. Ne? Pretang kaya katamong pangarap king Bie. Pretang goals tamo king Bie. Ilapin pa po rin niritang aspirations tamo. Kaya po rin aspirations tamo, gagawa na katamong positibo eh. Pero rin kaya katamo pong apprehensions, lapin din rin kaya katamong takot. Kaya minsan po, patseba yung banwa, ang nakarakala predictions. Nangabasa yun ng predictions ngayon ng banwang IT. Kaya uso na naman po kanyan di Rudy Baldwin. Paliya po yung Rudy Baldwin. Itang sandang Nostradamus of the Philippines. Di ako usong kaya, Nostradamus Lune prophet of doom. Bakit? Sabihan na naman kanyan, pilalarin datang nga bagyo king Pilipinas. Kapinaladatang deng earthquake, kapinaladatang deng dangers king Vietnamo. Tatakutan da katamo ne. Aliwa mo ita. Mabihe pa po yung madamaw ring. Itang manula ka rin pong artista. O kaya i-master hand. Bali i-master hand? Itang funsoy expert na di na nakatamong nanong salwan mong Chinese figurine, bang kanita maging maswerte ka king being IT. Kaya nung lalawin tamo po, makanyan. Noon pusan tayo, Maria, king kakatang ebanghelyo, full of aspiration, full of hope. Bakit? Kasi ing sablang dimdam na ang pangikit na, iti, selikot na king puso na, at pibula-bulaya na iti. Kaya nung lalawin tamo po, every New Year, tabalo nung naning malyari kay katamo. Pero, kita mo, sana, parati tamong patalan king Diyos. Kalupa ng Maria, na itang pagselebran tangi ni yaing tune God bearer, yaing tune Theotokos, uling iya emenintun swerte king Biena, nune iya, meron to niyang Diyos king Biena at iti ing pidala-dala na king sepupuna na. Makanyan mo naman sana kay katamo, ngining bayong banwa ng Buriyo. Maswerte o magrasya? Ng Buriyo, maswerte o magrasya? O syempre, magrasya. Ne? Kaya start the new year with oration, not by superstition.
gratitude and not by bad attitude, aspiration and not apprehension. O Happy New Year po kay kayong. Talakatamo po, ipasyag tayo ngayon kay katamo pong kasalpantayanan. Itangan po, sasalpantaya po. Sasalpantaya ko, King Joseph pang mayupayang tutu, linalang King at kang Yesu Kristong anak ng bugtong nga ginutamo, pengagli upaya ni Banala Espiritu, mibait kan Santa Maria Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo sinubliyang mebe, pepayta siya banwa makaluklok wananing Diyos ipang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, banmukum ka ring mabiyang pong mga mate. Sasalpantaya ako king Banala Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawa da rin kasalanan, king pangasublirang me ding bete at king bie alang angga. Amen. Manalangin tamo, king ikpa, bangking bayong banwa, gawa na katang metong abayong balayan, mananasanang indo ng Diyos, sa panakatamo, king katang panalangin, at katang manalangin, Ginoo panwanan bukingan, itangan po. Ginoo panwanan bukingan. Para karing dakalak masampat apenandit ni banwang iti. Para king dakalakaya panlo at kapatawaran. Para king labis-labis sa ganaka at migit pang kabibabatan. Mitmong tiwalatang manalangin king Ginoo. Ginoo panwanan bukingan. Para king mitmong tagumpe, pamamayapa. Para king masanting apamirakayanan king kaunlaran, para king obra, para karing alang kapanintunan, at para king migit pang makataong kabilyan ding talapagobra, manalangin taking Ginoo. Ginoo panwanan bukingan. Para king palining lugod karing pibale-bale tamo, at lugal para karing kakatanganak, para king dakalakagalangan, king bie at migit pang pamangangbil kaniti, para king alang sagkul apamaglakbe, manalangin taking Ginoo. Ginoo panwanan bukingan. Para king tetagan at espiritu ning pamagsakripisyo, para king kapanaligan at tiwala, para king kagiwan gawang bayong bage, at mitmong diwa ning legwan, manalangin taking Ginoo. Ginoo panwanan bukingan. Para king taong kawangis ng Maria, mapakumbaba at masuyo, para karing indong alang likat, magmalasakit, at para karetang kapilanman, emikayanak, manalangin taking Ginoo. Ginoo panwanan bukingan. Para karing pamilya at karing mahilig magdili-dili, para karing sundalos at talamamayapa, para karing pamuntok at talasuyo, para karing mga biyasa at karing karaniwan na tao, manalangin taking Ginoo. Ginoo Ginoo panwanan panwanan bukingan. bukingan. Ngini po at wantamoy sarilitang kapagnasan. Abetala ka rin katang panalangin, ang kapasalamatan del Capis and family Seni David, Ronnie, Lucia, Kerubin, Noel Maspat, Marlon, and Rose Garcia, Texon, family, Solotoria family, Tanweco family, Timbang family, Johol family, Ray Aida Calagwas, John Weng Hemino, Oscar Gallardo, Noli Joan David, Jun Nida Cabrera, Richard Chona, Yumol ni Pagapitoong, Kiao family, para king kapasalamatan, king kaibaitan Diderasyon Gagi, Francis Sanchez Salvador, para king malagwang kapaldanan ng Ethan Calix Between, para king kaladwa ng Jose Roman Sr. Jr., Antonio Luminada, Juanita Leandra, Pedro
Virginia Ochoa, Gloria Lagman, Enrique Eric, Esusa Rudy, Bernardo, Federico Delaida, Maximiano Anita, Narciso, Chobaldo, Vicenta, Reyna Aileen, Alberto, Leandro Natividad, Romy Elsie, Randy, Guillermo, Gloria, Edna, Adrico, Leonila Emmanuel, Francis, Jimmy, Marciano, Marciana, Ricardo Benito, Patrocina, Alicen Jeda, panalangin tala king Ginoo. Gino, panuanan mo kengan. Adwanta mo po ngining kay katang sariling kapagnason, o ikpami, ing Ginoong Jesucristo, pakiramdaman mo lang panalangin ng balayan mo, ang mitatipon bang parangal, king kabanal-banala yung duning anak mo. King talapanad busmi ang babibi at magari, manggamang king alanganga. Amen. Corintios, metas sa kaloban kay kang kaya, pantingga meeting tinape, may gawayang tinape ningge. Corintios, metas para kami gawayang ginamaning kalado. Amen.
Manalangin kayo kapatad, ng kakatamang daon batanggapya, harapan ng Diyos, panglubos mayupaya. Tanggapan sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu king kiyakatamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos ay ikpami, kaya kamagmula ang pong migaganaping sablang kayapan. Ipagkaloob mo sana kay kaming matulang magmasusi kaniting piyesta ng Maria ng Induning Diyos. King numakanano mo lang makapaunang petakman kay kaming bunga ng grasya mo. King kapamilatan daring banala misteryo, umemisanang kapanan kagum ning anak mo. Makanyan mi mo naman sanang matulang kamtan kay kaing kaganapan na karingking banwa. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ingginuman tabeya ke kayo. Ke kanti mo rin. Yat na yoreng pusuyo, makayat na no kinggino, pasalamatan tayo Diyos sa ginuta mo. King karapat dapat at matuli, tunepin karapat dapat ampong matulid, sukat ampong makakabus, ing purian ampong pasalamatan daka, kapilan man ampong nukarin man, o ikpa Diyos sa malugod ampong magana ka. Ating parangalan samba ampong ibulagda kaniting kapag masusyaning pangahindu mo, ing wanabirian Maria kapilan man induning Diyos, huling pengaglinay bugtong anak mo, king upayan ng Banal na Espiritu, at samantalang ime bawasin ang king pagkabirhen na. Beit ne kitiking yato ing sulong alanganga, i Kristong ginumi, ulinita kambering sa blangkoro ring angeles karingking banwa, daralit kami king ligaya mo, at talangtok ng at ngaming pupuri. Santos, 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 Dios insoy que Sabaoth, Dominus Deus, Sabaoth. Santos, 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 Dominus Deus, Sabaoth, Dominus Deus, Dominus Deus, Sabaoth. Ikmuyeng yatu, king kekang ligaya, Hosana, Hosana, ikatas patasan. Hosana, Hosana, kakatas-katasan. Santos, 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 Dominus Deus Sabaoth. Ikapining banalo ikpa, ikang sibol ning sablang kabanalan.
Ulinita ipanagapumi, tugtugmeng espiritu mo, antimong titipang ambon, karetingain mi, bang papagbanala at para kay kami gawa nalang katawan ng pongdaya, ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi panyayaya. At baya ko sang loob dinaw ning biyena, king pamaylasan pong kamatayana, king waning tinape, pepasalamata nakat pinuri, piraso ning tinape, at dinwang ne kareng kayang disipulo at ngana, kunay niti kayungan, at mangan kayo kaniti, uling iting katawan ko, amidawan para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, king waning kalis, pasibayo, pepasalamata nakat pinuri, dinwang ni iti ka rin kayang disipulo at ngana. Kunay niya iti kayungan at pinom kayo kaniti. Huling iting kalis sing daya, kuing daya ning bayo talang hanggang tipan. Amibubo para kay kayo ang po karing sablang tao. Bang kanita mi patawan na rin kasalanan, daptan niyo iti, king kapigaga nakakanako. Misteryo ning kasalpantayanan. I Cristo me ya i Cristo me ya i Cristo mabie ya ta tang ya pa i Cristo mebea i Cristo mabie yata tangyapa. Niyang iniganakan miyo pamakalulungig paing kamatay ng pong pangasubli ng mebye, darami kay kaiting tinapi ning biyang poing kalising alangang kaligtasan, laiming pasalamatan kay kayong papalirin mo kaming matampang talakadarapan mo bang sumuyo kay ka. Ikami nga sanang misulo-sulo king katawan ng pangdaya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal na Espiritu. Kanakan meoig pa, ing banal kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato, bang bigyan na king lugod, kambe ng Leo, napapami, iplorentining obispumi, ding sablang pari ang pong diakono, at ding sablang suso king banal na kapulungan mo. Kanakan mula naman, ding kapatad mi, aminuna ng pepainawa, king pihong kapanayan, king pangasubling mebye, lalong-lalo na Federico, idala mo la sana king sablang miyango na biye, king pakalulo mo, kitang masalang harapan mo. Pakaluan mo kami gawin mo kami karapat dapat magkamit king bilang angga, pangkambe ni Wana Birhen Maring Duning Diyos, kambe ng San Jose, ng esposo na, kambe ring sablang apostol, ang pore sablang banal, ang mabibiyak kalugod-lugod kay kaking kakabaning panahon, apurian ng po nga paligenda kasana, king kapamilata ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatana kambe na ampong keya, kagumning banala Espiritu, sablang parangalampong ligaya kay kao Diyos, ikpanglubos mayupaya, manggaman king alanangga. Amen, 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 amen. Ngayon pagselebran tayo,
ing solemnidad ng Indong Maria, Indo ng Diyos, meging anak na katangan ng Diyos, ngini mausta mo king patang at sabanwa, kareng panalangin tiro na kay katamo. Ikpamigatsubanwa, misambayang lagyo mo. Kayariang kubi pamintuanyang lomo, ketiking yato at king banwa, mi pamintuanyang lomo, king kakanan mi. Ibiemu ke kami, kinadongeni. At ipatawad mo ke kami, ding salami ke kapot, ding sala ke kami, emo ke ipa, sa ikakso. Kabos mo kami, kisablang maro ko ikpa, malagan mo ipagkalubing kapayapan king panahon mi, pangking kasawpaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan king kasalanan, at may kabiyos kami nga lang kasasagulan king sablang kaligaligan. Kabang panayan ang pangpagsadyan ming panyatang ng mitmong ligaya, ning talapan at bus ming Yesu Kristo. Huling Aryan, ating kayo bayan, ating ligaya. O Diyos, sa ikpaming ginami Yesu Kristo, na sinabi na karing apostol, laing kapayapan lalakwan ko, kaya kayong kapayapan ko babiyag, kaya kayo, mo sa balikdan din kasalanan mo, ninepansin naming kasalpantayaning banal kapulungan mo, pamayapan ng pong pisan metong at making kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggamang king halanganga. Amen. Kaya paning Ginoo parati asanang manatili, kaya kayungan, At kaya ka antimurin. pakita mo po ngining mikakametong taking kapayapan. Kapayapan po kaya kayungan, kapayapan. Holy Spirit. Agnus Dei, qui tollis que tacamur, nanobisto, nanobisto, nanobisto,
pacem, dona nobis, dona nobis, dona nobis pacem. Nyo'y ginutang Yesu Kristo, ang kordero ng Diyos, sa milakoking kasalanan ng yatu, mapalat ang mayaw singapuna ng kordero. Ginoo, ako matapantanggap matampang-tanggap kaya ka, dapat yagasming amano mo, kumayap na ako. Tawan at daya ng Kristo, idala na katangan sana, king bie alanganga. Amen. Amen. Tawa ng Kristo.
Manalangin tamo. O Diyos, sa ikpami, pasalamatan da ka. King banala sakramentong matulaming tinggap ngeni. Mga intulit kami sanang miras king bialanganga. Ikami sanang matulang pupuri king wana Mariang kapilan mang birhen ng induning anak mo. At induning banala kapulungan na. Itiadwan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Nakasalamat po kareng LGBTQ+++. Ang po kareng heads, daring kakatamong mandated organizations, para king karela pong pamag-offer. Hingginu, manatili kay kayo. At kaya ka antimurin. Bukas po pala, 6:30 a.m. Ya po yung kakatamong morning mass para king New Year. Sana po panyabiyan tayo, agad kong magising, data pang ipapusinim ba. Ito ko yung rin buntok yu para king masusing bendisyon. O ginuling sa mesa ng mitmong lugod ng balayan mong kaklis king pakululo mo. Bang ting sablang manalik king lugod mo, malyari dakang ayatad no ka rin paman. King kalam ning lugod mo, iti mabibiyat magari, manggamang kingalanganga. Amen. Bendisyon na kayong Diyos, may paing tutungig pa, poing anak, ang poing banal na Espiritu. Amen. Sa midaw na meta na king kapayapa na lugod kang Kristo. Salamat, King Diyos. Maya pa. Thank you po kayong Happy New Year! Happy New Year po.